Domaći sirup za čišćenje pluća. Zdravo svima i dobrodošli na naš kanal. Danas pripremamo recept za prirodno čišćenje pluća od cigareta i nikotina, koji pomaže brže i lakše iskašljavanje. Za izradu sirupa trebat će vam 15 minuta. Doziraju se 2 supene kašike ujutru na prazan stomak. Ovaj domaći sirup protiv kašlja nije namenjen samo pušačima, već i svima vama koji puno kašljete i imate probleme sa disajnim organima. Smirit će i najuporniji pušački kašalj, eliminisati sekret iz pluća i olakšati disanje. Pogledajte video od početka do kraja i otkrijte kako očistiti pluća za samo 3 dana. Krećemo. Svi znamo koliko su cigarete štetne i opasne po zdravlje. Ako ste dugogodišnji pušač, gotovo je sigurno da su vam pluća prepuna toksina. Najbolje rješenje za vas jeste da prestanete pušiti što pre, jer samo tako ćete u potpunosti oporaviti disajne organe. Ovaj sirup za pušače postiže odlične rezultate, ali zapamtite, ostavljanje cigareta treba da vam bude prioritet. Prelazimo odmah na naš recept. Evo koji su vam to sastojci potrebni. Prvi sastojak je đumbir. Ovaj ljutkasti koren je savršen prirodni lek za kašalj. Odmerit ćemo ga na vagi. 30 grama korena je potrebno za današnji recept. Sada ćemo đumbir preseći na nekoliko delova. I jednom po jednom ćemo guliti koru. Koristite nož ili kašiku za to. Osim što eliminiše sekret iz pluća, đumbir čisti bronhije i smiruje pušački kašalj. Očišćene komade đumbira secite na tanke listiće. Đumbir se jako dobro pokazao i protiv mučnine, koja često prati odvikavanje od nikotina. Zato, ako odlučite da ostavite cigarete, koristite ovaj ljutkasti koren u više navrata. Čim osjetite mučninu, počnite da grickate jedan manji komadić svežeg đumbira ili pijte 1 do 2 šolje čaja. To će odmah delovati. Evo vidite koliko smo toga dobili od 30 grama đumbira. Sljedeća namirnica je beli luk. Trebat će vam 1 cela glavica i nju ćemo odmah izmjeriti. Naša je težila 60 grama, ali kada je očistimo i otklonimo sav otpad, dobit ćemo oko 50 grama. Glavicu belog luka razdvojite na čenove. A zatim svaki čen očistite od ljuske. To ćete najbolje uraditi ako najpre odsečete krajeve, a potom snažno nožem pritisnete čen. Tako se najlakše odvaja ljuska. Poznato je od davnina da se beli luk koristi za prirodno čišćenje pluća od sluzi i nataloženih toksina. Sadrži alicin koji sprečava infekcije gornjih disajnih puteva, a mnoge studije potvrđuju da je alicin delotvoran za čišćenje pluća pušača. Zato je važno da svakodnevno konzumirate sveži beli luk. Uspešno se bori protiv upornog kašlja, smanjuje iritacije u grlu i brže oslobađa pluća od sluzi. Nakon čišćenja i seckanja stavit ćemo beli luk u istu posudu sa đumbirom. Sljedeći sastojak je crni luk. Odsecite mu krajeve i ogulite ljusku. Za njega je poznato da čisti pluća i zaustavlja najdosadniji kašalj. Naročito je cenjen čaj od crnog luka i lovora. Sada prepolovite crni luk, pa ga isecite na što sitnije kocke.
On se jako dobro pokazao za takozvana pušačka pluća, jer ona su prepuna toksina i ponekad ih je prava muka očistiti. A to najbolje znaju pušači. Crni luk ima antikancerogena svojstva i zaštitit će vas od najtežih respiratornih bolesti. U kombinaciji sa đumbirom, belim lukom i kurkumom, njegovo dejstvo se pojačava. Dobili smo punu posudu sitno seckanog crnog luka. Sljedeće što treba da uradite jeste da odmerite vodu. Treba će vam 3,5 decilitra obične vode. Stigla je na red i kurkuma, omiljeni začin iz ajurvedske medicine. Koristit ćemo prah od kurkume koji možete kupiti u svakom većem supermarketu ili u prodavnici zdrave hrane. Za ovaj recept treba će vam 2 kafene kašičice kurkume. Stigao je na red i limun. Odsecite nekoliko kolutova limuna. To je to. Pripremili smo sve sastojke i sada ćemo ih jedan po jedan izručiti u šerpu. Dodajemo najpre đumbir i beli luk, pa zatim sitno seckani crni luk. I na kraju sve to prelivamo vodom. Poklopite šerpu i stavite na šporet da lagano kuva. Čim počne da ključa, ubacite i 2 kašike kurkume. Sve to dobro izmešajte. Poklopite i kuvajte još nekih 10 minuta. Nakon toga sklonite sa vatre. Pripremite teglu srednje veličine i uz pomoć cediljke procedite ovaj napitak. Ukoliko se pitate da li ovaj sirup ima jak miris i da li ćete od njega dobiti zadah na luk, ništa ne morate da brinete. Luk se uopšte neće ni osjetiti. Sada ubacite i nekoliko kolutova limuna u teglu. Oni će dodatno popraviti ukus sirupa. Daće mu osvežavajuću notu. Poklopite teglu i čuvajte u frižideru. Ova količina vam je dovoljna za 10 dana. Toliko i traje terapija. Sirup se pije ujutru i to 2 supene kašike. Prvo pozitivno dejstvo primetit ćete već nakon 3 dana. Ako želite da smirite i najuporniji pušački kašalj i eliminišete sluz u plućima, isprobajte i sirup od lovora i limuna. Klikom na ovu sliku pokrenut ćete video. Napišite nam u komentaru iz kog grada i države nas pratite. Čuvajte se i svako dobro!